eGetsemane sebefikile ababezombulala ababezomthatha bamuse kuPilato uthi bathi uJesu kubona nifuna bani bathi sifuna uJesu waseBethlehem sifuna uJesu waseBethlehem uthi I am that Jesus elimfunayo lithi amasosha immediately awaphansi because bakhumbula mangabe bezokhululwa eGibhithe wathi uFaro uthunyova wathi I am sent me Jesu uzokhulula izolo Jesu uzolanda abafileyo ezonweni I am the Jesus hallelujah nginguye wimi lo elimfunayo lalela uthi mayifika phambi kwaPilato uthi uPilato mina angiboni icala kuthi lalela imvu yomhlatshelo wezono sethu kwakufanele iswe phambi kwampriest iyobheka ukuthi ayinama-effect i-perfect ukuthi ingayovuma izono zakho kulo nyaka zithethelwe lesono mayifika phambi kwaPilato uya-inspector uPilato uthi uPilato lena mvu iqualifya ukuthi iyokwenziwa umhlatshelo wezono zethu kube kanye kuthiwa ngoba iyaqualify ingakho usuyizwa ithi baba bathethelele lalela ngenxa yakhe ngiyimvu le esegoti sengiyathethelelwa once and for all baba bathethelele ingakho atebhala kahle uMateyu athi akazile ukuzochitha kodwa uzogcwalisa ukuthi ngeke sisaya sakhele ngeke sisaba sifuna inqama unyaka nonyaka sobe sivuma izono zethu kumpristi kodwa kufane nokuthi zamboziwe azange zathethelele amen Jesus sazimboziwe uthi namhlanje incwadi yamacala abo iyakhansela yes Lord laba bantu abasenacala hallelujah ingakho immediately with the application yokuthethelelwa kwesono uma ngabe iselelesi sithi uzungikhumbule yes Lord embusweni wakho yes Lord uthi namhlanje uma nizivuma izono zenu immediately uthethelele yashintsha ilocation phila kwakho kuyahamba kuyofihlwa nokaKristu wena usuphila ngeparadise yes Lord athe qonda Jesu ukuthi kahle I was the firstborn I cannot leave umsebenzi of-firstborn angikwazi ukushiya umsebenzi of-firstborn because ubaba wami uJoseph akasekho I have to get a firstborn who will take care of my duties mangasekho aqhubeke nama-duties e-firstborn umuzwe sethi ndoda bheka nangumama yes Lord lithi iBhayibheli from that day lo mfundi wathatha umama wamnakelela wenza ama-duties e-firstborn wenza ama-duties e-firstborn Jesu seyabheka
Jesu yakhathazeka esomile esekhazile zakhe esomile uyazwakala ukuthi sekhona lento esesukile manje eli le masabakatha usezukushiywa ayi ngoba ubuhlungu ukushiywa uke ueli wezukushiywa mayeza ukuthi umphongolo kaNkulunkulu usuthathiwe lethi izwi lenkosi esitulile ayihleli kuso wavele washona ngoba understand the presence kaNkulunkulu ayisekho. Amen. Sabanani ngingaseka sishumayela ngoba salifunda izwi kodwa the presence kaNkulunkulu ingasekho. Sesama ngoba sama theology kodwa into yasekhaya isekithi